thlir tu te chi bai ule kan channel in lo thlir thina wangin lom thu kan soye tun tu ma chuan Donald Trump lo tlinna Iran sipai ho tu ber that tura thutluk na asiam dan hi kan thlir ho don nia mitam tak chuan Donald Trump hi US president na zonga huaisen le ro pui ber anti thina then khat chuan George W Bush tele midang minglam turan nei ve nual bokang kante na zona chuan andik vek tura ngai phot mayela tunma kha chuan America hi kong engkima afilor laka ral thuam mai ni lovin economy lama pu asang hle ani chu ngaro puina zong zong chu president ne plutuk mi hang dol zo tak mai Barack Obama in kumriat te mi mai a han chinglet ta kha ani a America chu atla niam sot le a arab ram te ngei poin andu hun huna US an vo ve ngam ta der maya Iran phei chuan US sipai te a chai fo ta mai ani kha khati laya khovel ti buai tu ISIS te po kha Obama kha chuan athunun hlei thei hlol lawani kha politics saton riat nga lem lo paho satak America mason na tur chia ngai tu ran mai pathian thu soi ve chiam ngai lo ma se Christian te tan rum rut ringot sumdon na lama ton riat nga tak Donald Trump alo langta a Obama hun laya boy na siam fo thin Kim Jong Un te ISIS le Iran te chu voina chuan an thom riwa riat tur tlem ta hle international levela Trump hlo tlin na soi tur tam tak a omanga tun laya a boy pui ber US China trade war ero du angin ala chefu lo deu ni ina langa ma se atling le ani chuan US China trade war hi sani somni pakhata tang chuan quarter final kan lut to anga sani somni pakhat chonulama chuan China hi atlom zoka tang to nge yang sani som pakwa Christmas boruak boy wanglai takmai khan Trump le a hote chu Florida club lama an oma anjinga hian top national security advisor atel ve boka Iran sipai te puina manga US Iraqi base an bei zo hlim ani boka Trump le a hote hian Christmas boruak puan ngai tu man manglovang Iran helpol ten khami tuma US Iraqi base an bei tum khan American contractor in nun na achana midang tam tak hliam an omboka Donald Trump angoi don lovani Iran sipai ho tu General Qasem Soleimani chuan US sipai te achai fo maya US yana be ngam tak tak aring lem lova baka Iran sipai General Zingro pui berasoi ani ve fo awang khan US han chau vel kha atan chuan huai hlo na alo ni ve boka ati om reng ati veni Iran Supreme Leader Ali Khamenei Khan Soleimani hi sangni som pakhat khan Major General alo hlangkaya Khamenei Khan adu sakin living martyr ati hialani tin Iran ramathil ti thei ber angangai Soleimani kha pahuai sen tak ani ve hrim hrima an Supreme Leader le President te ngei poin athu soi hrim hrim hi chu an ben khon thin hle bi kani Iran ram yan thruai dan ang chuan Supreme Leader asang bera adota President Speaker of Parliament le Chief Justice ni in sipai ho tu Major General chuan adot ve thungani tihian Iran Major General ro pui zia kan rethei mai ome sangni som pariata tangkhan President Donald Trump do dal zongin acheta fo maya terrorist puan to ni thoma se chutiang takin US President dang te khan an ngai mo khan lova Trump ero chuan ngai thei lo hle ani then khat soidan chuan sangni som pakwa jun thla khan Soleimani tha na tur order alo siam to ni in an soi American zatam tak thi na mo phurtu Soleimani chunga action lak dan tur chu Trump advisor chuan chi rang rang siamin Trump chu du athlan tir ta a Trump chuan action plan chi rang rang chu a en kual ho lova Soleimani chu athi turani ti chu athil du ani top maya ti chuan Soleimani chu US sipai te target ani tanghala Trump thutluk na kha thil khir tak ni ma se Trump tan chuan minute tam ngai tu angai lo US mi te himna apoi mo ber President Masa Obama le midang te khan Soleimani chunga action lak na tur hian
thutluk na an siam du ngai thin lova Americans tam takin nun na an chan pha ta reng ani US sipai te nep wang ni lovin order petu president huai sen an mamo wang zo ka che theilo an ni ani na taka chuan drama ho te ngei po in Iran general tha hi an ngam chia lo hrim hrima US Secretary of State Mike Pompeo le Defense Secretary Mark Esper National Security Advisor Robert O'Brien te chuan harsat na om thei te le dan kalphung te chu president an thril mol mola Iran le US in zom na zong a chiat tur thu te po an thril vekani ma se Trump chuan angai dana so ta chuang lo atu ka chuan US intelligence report atangin Soleimani chuan American then khat tha le atum thu an rezui le a hun le munero an remai ri lova Soleimani chungchang ngai to le ni in Trump chu meeting atang chuan a political advisor nen an chuaka General Soleimani that turin final order apeta ani diktak chuan ISIS te mai po Obama huna kha chuan US sipai ten an do ne thei der lo mai kha ani a ne tura thu pek a om nu kha chuan an du na lai an bom mia maya an ho tu ber Abu Bakar al-Baghdadi po sang ni som pakua October ni som ni paruk khan athi thu President Trump chuan a puang ani Donald Trump an official order a pek nu hian US National Security official te an boita President order om to si action lockdown tur ngai tu in an boi na samayani mithen khat chuan Iraq ram chunga Soleimani ti hlum chu an du lova achan chu Iraq rama om mek US sipai te an ngai tu awangani tin US le Iraq inkar thu chiat lai tak alo ni ve boka indona a thlen zui mai thei do na wangin kongrang ranga in pu cha na nei angai bok kan riat tur chu Iran rama US embassy hi khar to ni in US sipayemo US mi le sa emo an om lova Iran chunga Soleimani chunga action lak chu an du zoka ma se US mi le sa an om lo wangin huna du rei deu do nani then kha chuan Soleimani zin chua hun chan mai an du a Lebanon le Syria atlo huna bei an du thu te an soya heti lai hian intelligence report an mu hlau maya Soleimani chuan January ni a Iraq khopui Baghdad atlo tur thu riat anita a ti chuan airport a lo bei chu thaberin an reta Soleimani zin kong top na tur thutluk na an siam ta ani hemi tuma Soleimani zin chan hi ama a intelligence report an hu angin US mi le sa Middle East lama om te chunga action lockdown tur chungchanga Iraq khopui Baghdad avatlo do nani ti chuan Iran General Soleimani chu US sipai te target anita a Donald Trump an order a pe ka tanga kar ni em po aral ma sang ni som ni January ni thum khan Soleimani chu drone strike mangin Baghdad airport bulatha ani veta Soleimani rual hian a ho te mi som lai an thi ve boka Iran ram chuan ral khel dar voma se an sipai ho tu berle a ho te meu thi hlima in do tran ngai na a om lo hrima voin thlengin Iran sipai general thi na thuwa Iran in a changlet theitari lovani Soleimani thi na hi Trump tan chau ne lo American zong te ta na hlo tlin na du om tak pakhat ani a Soleimani thi nu voin thleng hian Iran sipai te kutura thi American mi an la om talovani Donald Trump thu pe kha a khau ema US sipai te po an cherang kher mai January ni ni za na po khan in dawalo chu pala chet lak dan turte an la duang chara heti lai hian Baghdad airport lama chuan in buat saina an local pui ve mek boka White House lampo engkim an thril vek talem lova air strike thlothling takanei ani thu an riat chuan mak an ti hle Soleimani kha thi lo hlo ta se Iran hian US chu achang let nge yanga Middle East lama chuan kumsang ni som ni hi indo kum ani ringot don ani ma se Iran sipai huai sen Soleimani chu athita a US kingdom an omri talo Donald Trump chuan Iran chu engkonga ma US in fiam pui lo turin a riat tirnon le a ISIS how tu Abu Bakar al-Baghdadi ang Soleimani chu da that anita a
US chunga poi khoi tu te chu khoi muna po om se kan muthowang ti in Donald Trump chuan Iran chu phim khur turina cha non nani Soleimani thi nu hian Middle East lama US chuan sipai sang thum zet ada bel nga la mun ranga US embassy te chu uluk zo ka ve nan ni khathila wang khan engboi nama Iran chuan asiam bel riat anilova phubala kero achak zek ngotang le sipaya alu ma in Soleimani hian construction lama na alo thok thina sangkhat zakwa somriat kuma Iran le Iraq indo tum khan sipaya lut ve in kum soma liam meu chuan Quds Force sa commander ani mana a huaisen em wang hian akai sang chho zela Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC commander ani tan na hi chiang taka hriat ani lo na in sangkhat zakwa somko pariat bor vel kha ni o mangayani tichuan Middle East boina chi ranga ain rol chho taveka Iran lama tang helpol te chupuin Lebanon lama Hezbollah te apui boka helpol apui renga wangin sangni panga khan US le European Union chuan terrorist an puang ta a sangni sompania Syrian boina alo chua khan US du lo zong in a chetan ta a sanction te alo tok to bok Iran rama sarkar du lo zong a chet lak na zong khachu Soleimani hian sipai chakna mangin atibo zela an president Mohammad Khatami ngei po adu khoplo thina mase politics lama zuan lu atum ngai lem lova major general post chela sarkar thunun kha athil tum berani achan chin tam taksoi turom ma se tuntumatan kan du tok le photanga thir tu ten kan channel hi in lo thir zel don nia